alon-alon bisi dipoleset jangan teng dikawitan gu bismillah lo bismillah ngawitan manggung atau sakedah nah muji syukur kaya ki aja kopi pahit kopi manis tang kue gula batu silutu komplit Maha suci kos yang iki suci yang iki mah sawasi wisi liwangi geningan dikawitanku saha cenah aja oh ku mama hajah neneng pasar teh nada rahmat ayah si rahmat sabat bom 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 hey nada bom 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 Ole nada nikmat sanes nada pemanjer mah gitu api dicari meje hoyak ki ngajari tukang kecerek mah koak wow nada sepapari sageningan pang risa ole sareng kasaha cina mah panganten pamangke karuhun zaman kiwari zaman canggih biasa ngecerek sagala euy nyangga kenema nyangga ken ya pangabakti ulah bade moal teh hiri dong warek hiri rek dengki pokoknya masa guru saya mau ulah ganggu itu weh di dalam nyanggakeun mama uting anu bage iya pang bakti wah iya nyanggakeun ieu pangabakti nadaka sarikata kembang gaduh mamah uting deui anu bagen kembang